Piny Kenya kod Indonesia oketo sei e winjruok moko mag jiwo ohala kod uchumi. Jatend Indonesia jogo Widodo otimo limbe e kar jot ma jatend piny Kenya kama koro gikete winjruok ma kamago. Ruto Ramogi Widodo e kar jot mare ma Nairobi ka koro winjruoge ma giketo riwo koda kamano mar mulo teko, thieth kod mwandu maduto nie bwo lowo. Koloso bang' keto kogni winjruok ma kamago, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni winjruok e kindgi dhi konyo pinje ariyogo e weche mag dongruok. Our respective ministers will continue to engage in bilateral discussions to conclude additional frameworks of cooperation in agriculture, education, and other areas of mutual interest to anchor business-to-business relations, which is the lifeblood of our thriving interstate cooperation. 6 additional MOUs have been signed between our trade facilitation institutions during this visit in the following sectors: oil and gas, pharmaceuticals, edible oils, agriculture, including livestock, exports and apparel production. I encourage the establishment of a preferential trade agreement as soon as possible. Second, Indonesia wants to increase investment in Kenya, particularly in the energy sector.